go. Lama baru. Okey, hari ni kita dah isi minyak full tank. Kita kosongkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi Paman Aceh di channel Nasi Droid Box. Hari ni 27 Jun 2025, 1 Muharram 1447 Hijrah. Selamat tahun baru, salam al-hijrah. Hari ni sekarang pukul 8.11 pagi. Kita punya kilometer 1.3 km, minyak penuh. Kita nak jalan Grab cuti ma'al hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alright, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ni yang kadang-kadang kalau cuti public holiday pagi-pagi dekat KL, dia orang cuti kan, jadi dia tak vehicle Puspakom inspection 3 years old and above. Sudah masuk RM10 Pak Bos, pergi mana? Bukit Damansara, let's go. Arriving in a minute at 8:50. Kat mana ni? Jalan Brunei Utara. Hah? Apa saja jalan kaki pula? Naik kereta lah. Alright, let's go. Bukit Damansara. Okay. Wih, 117 gimana? Genting Island pula. Denied. Day. I know cause everything's going our way today. Ni baru kira. Baru 1 tahun. Oh, 1 year. Okey. Okey. Mari pergi. Genting Highland Resort atas sekali Genting Highland. Genting Highland Resort atas sekali Resort. Atas lah. Oh, jalan jam Jalan jam. Mana jam? Dah.
early Tarajan. Ah, itu karak punya. Naik karak punya jam. Ada jam. Ya, ada jam. Tarajan kah? Ya. Yang mana? Tu. Merah. Red punya kah? Red Ini Tarajan. yogi lah. Ini cuti public holiday ya. Semua orang sudah mau naik ya. Jalan Urujam. Uruyam. Ah, itu jalan mau menaik karaknya. Tutup Uruyam. Itu lepas tol Gombak. Hey, it's not like any other kind of day. I know 'cause everything's going our way today, and we're here to celebrate. Yeah. Continue on Jalan Tuinku Abdul Halim for 1 kilometer. And I've been dreaming of a day like this. I got my camera, gonna capture all of it. Strike a pose and take a pic. 'Cause when we're old, I wanna look back and think, this is the life. This is the life. This is the life. I'm loving this energy like it was meant to be. This is the life. Like sun on my skin, I'm taking it in. 有時佢嚟到買魚都算嚟大啲啲啦，有時仲細過買魚嗰啲㗎。你冇辦法，你 Oh, dia bagi saya jalan lain ha. 佢俾到你咩車就俾咩車。我呢啲係 Saya ada dua pilihan jalan. Satu mau ikut jalan biasa, jalan jam lah. Satu lagi 9 minit cepat tapi ikut jalan Batang Kali. Batang Kali lah. Ya, tu. Ah, kona-kona. Boleh tak? Boleh. Jangan jalan biasa punya. Jangan jalan biasa ha, jalan jam ha. Boleh ha? Ada jam ah. Boleh ha? Ada jam ah. Ya, ada jam tu. Jalan Batang Kali. Ini kalau jalan biasa, jalan jam. Tapi ini tak tentu lagi, mungkin dia boleh lagi lambat. Tapi ini 10 minit lagi cepat, ikut Batang Kali 1 jam 24 minit. Boleh lah. Boleh ha? Boleh lah. Ikut Batang Kali ha. Alright. I'ma keep fighting, I will hold my ground. I'ma keep fighting, ain't nobody ever gonna hold me down. I'ma keep fighting, I will hold my ground. I'ma keep fighting all the way down. You ever feel like you wanna stop? You ever been close to the top? You ever looked at your past and kept moving forward and never looked back? It's a hard knock life, full of sacrifice. It's the only way to live when you know the price. It's the only way to move when you know it's right. It's the only way I know to fight the good fight. Yeah, and I done been through it all. Stood tall with my back against the wall, lost it all and got it back and answered my call to the light from the dark, to healing a broken heart. Never give up, you gotta see the future in the bigger picture. This is the fight of your life, you're looking in the mirror, and the belief that you have and help you see it clearer. This is your moment of clarity, it gets no realer. Keep fighting, I'ma keep fighting,
Alhamdulillah, RM155. Mana ada tol? Tak ada tol. Okey, nanti kan kita berhenti sekejap, kita tengok kita punya prestasi macam mana. First time naik genting ikut Batang Gadi. Oh, 83.8 km, pukul 10 suku. Kita punya earning RM128, 2 booking. Alright, kita tengok kita punya prestasi macam mana. 83.8, 2 jam, 10.2 km per liter. Naik bukit. Nanti kan kita kira dia punya penggunaan minyak dia berapa banyak. 10.6 km per liter tu. Okey, sekarang kita tembak KLIA lah. I'ma keep fighting, I will hold my ground. I'ma keep fighting, ain't nobody ever gonna hold me down. I'ma keep fighting, I will hold my ground. Sekarang kita dekat Genting Highland, tengah tembak KLIA kalau dapat. I'ma keep fighting all the way down. Sekarang pukul 10.40, kita sarapan dulu. Kita dekat sini. Atas tu kabel car. Macam biasa kita sarapan oat, apple, peanut butter, kismis dengan madu. Tuang susu. Yes. Lepas tu kita kacau-kacau. Alhamdulillah. Masuk. Masuk. Alamak, baru taruh seater. Pergi mana? RM80. Okay, Fahrenheit. Let's go. Kita ada result. Okay, let's go. Alhamdulillah. Good. Hello. Itu barangnya. Oh, barangnya sana. Ya. Oh, mau ke sana. Ya.
141.4 km, RM208 pukul 12. Sekarang kita dekat Bukit Bintang. So sebab hari ni ada Jumaat, kita balik rumah dulu. Lepas Jumaat, kalau rajin kita sambung balik. Alhamdulillah. Kita sampai rumah 145.9 km. Minyak turun 1 bar pukul 12 suku. Okey, kita tengok macam mana kita punya prestasi turun daripada Genting Highland. ...58.9 km, 1 jam 28 minit, 18.8 km per liter. Tadi kita punya dapat RM80.80. Alright, separuh masa pertama rezeki awal Muharram. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mitsui, let's go. Ya, kita pilih dua. Hello. Hai. KRI Terminal 2 Alhamdulillah. Tadi baru lepas drop off KLIM daripada Mitsui, RM52. Total kita RM260.80. 4 job. Daripada pagi 8.13, sekarang pukul 3.17. Tu nombor dah masuk. Nombor dah masuk. View details 2000. Sekarang dekat semasa petang pun nombor 2000 lah. Betul-betul punya ramai dah. Okey, tadi nombor 1 punya dah lepas pergi Seremban. Kita cuba elakkan pergi Seremban. Kita tengok nombor 2 punya. Sungai Buloh Petaling pun kita cuba elakkan. Kota Damansara. Ujung ni pergi. Nombor 2 pergi Kota Damansara. Kita ambil masa sekejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sheraton Imperial. Okey lah ni, boleh ni. Masuk KL. Balik rumah. KL, alamak, terminal 2 pula. Bolehlah. Arriving in 29 minutes at 6:29 PM. Keep right and continue straight, then make a slight left onto Bass, taxi, motorcycle and e-hailing.
Thank you. Continue for 300 meters, then turn left into KLIA 2 car park. Alhamdulillah. Betul. RM9. Alhamdulillah. Kita punya pendapatan RM317.20. Kita punya kilometer 280.2 kilometer. Alhamdulillah 317 7.42. Kita malam hari ini kita keluar 12 jam. 12 jam. Let's go balik rumah. Terima kasih kerana nonton.